Ake ngibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakhona bathi la sibona ngakomede. Uma mhlawumbe usemusha ulikhasi ngizophinde ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu unakho konke. Ingane zakwethu lokukhathazeke njalo intokazi yazakhela udumo lokusakaza kwiGagasi FM ke lapha intokazi uPhenny Ntuli emva kokudlula emhlabeni kwenzize bebedlala naye kakhulu lapha nezibiza nesoka lakhe lapha kuza ngemuva ukudutshulwa kaSibusiso Mfokandayi insizwa eyaphumela obalo ukuthi crash kaPhenny Ntuli seloku baqala ukufunda belokhu imsabe eklasini kodwa lezi insuku ebesiyiphumela obalithi yaconfess ukuthi ngempela uPhenny Ntuli ibimthanda kangakanani ingane zakwethu. Le nsizwa idutshulwe igoli uthange lapha ngosuku langolwesibili. Izindaba ezibuhlungu ezithinta abantu abaningi emoyeni kuza ngemuva kokwanda kokubulawa kwabantu abadlala ku-TikTok kanjalo neinkundleni zokuxhumana. Le ntokazi wengane zakwethu ilokukhathazeke njalo ngemuva amapostelo okuwadedele njalo ku-Facebook okanye enkundleni zokuxhumana la ibalisa khona ukuthi kaze iyonene kulomhlaba. Lezi insizwa zonene kulomhlaba kuyitora ayifakile uPhenny Ntuli khona ayibhalele ethi siphume emakhaya siyozama impilo egoli sithemba ukubuya emakhaya nempilo engcono kodwa ngenxa yesandla somuntu sibuya ngamahesi. Enye ipost afika wayibhala ukuthi kwaze kwazwela kubuhlungu insizwe bengiyithanda loudly uhambe kahle ejobe. Ingane zakwethu zilozande njalo indaba ezithinta uPhenny Ntuli ekufaka amaposti la akhombisa khona ezilwana nokudlula emhlabeni kwenzize besondelene naye kakhulu empilweni yakhe uJobe lapha noSibusiso Mfokandayi ingane zakwethu. Isona indaba esinletha zona namhlanje ezihamba phambili. Ungakhohlwa ukusubscribe kusela Facebook @Radio Inkezi. Nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.